Ashang ka wel ka paingwan ron kin dang ro wit jan dang red bakel bana rach ka regan ci togan wala ka juba gwan mi chala no shana cha connectin ka juba ke cha me cha ka duitin no ka kor ka men shi dakteng machar shi lugde cha togan ne shi take a match ke korm ci lot work ban jelin ka jari poda me na ban mandana chalat be civil society ban jelin ka ta dana ci toga ja ken ya makan kon we ka manan ci kana lakken no wale te report mi chalat report money o chalat no cha dakteng machar cha ja de nak jojo no take korm ci tuok no kane de kon dong ge jeno chin mat chi de chap kane de kon la jang no chit ka jang bor wa kane de kon dong gor ge jeno de kan dak ma cha de kan nek ko zan wala pin wa che de jam di de long ki torbiel jel ga la traffic kan ai kon di ala mu lo ko lung ne siang la dub di ala ka clear do bana jel ka ke aja jaga wo bo ba jaga ja buung be turbile kanel kon la security la national security service bi kula jala lor me chiro la do wala cha ko wajen chiro la ne tian ka wer tem chiro la tian ka wer me tian ka wer chala do donga area me tie ka je en dung wala ka bo lela to grek gwada danen men ti de kolarno ti Dr. John Garang Mausoleum Tetin no ka tuogri ga mon wala ka jen changa mane bu kon kula ngaje nodi en kuma kirma yadit take a system like ni je kon lingo gor kan do mo de gu ge jen obrek ba to je ko shang chala te kare mu je to ka gan ma char bala ro just a crossfire jen ta dan let ken ke je non a chana gu ben ka report ko bu kon lingo gwa ka report ti en mun yakani charwach in mun yakani Ramadan and la civil activist okay ki civil society leader ray which kasa Sudan de committee mi chora la roiken ana chala in mun yakani ngaramon la roje chit kamen la terma nyanga wi la roje kenete konti la civil activist kenete kon la roje mi tegre mi chora la be kana condemn ki be kan lok be kana to kenete kon la kwar anytime mi shiri ke to la beke ni al beke right so che jo che jalat gwasmene no in mun yakani che raje no ko manan chi tuok ko dio te confusion mi tuok la tuok la dur che de tuok la kor chit ka do jo dan challenge je ko do tuok ka Dr. John Garang Mausoleum en wala jen gwa dana tuok re mo tuok tin mi chi gar ngajo chi dur che tuok kine di al chi ka panic re which ka juba tinadi erlong ka do ba dana doi ka match no kie che te ka kur te meti cha gwal ja gwino dong che kor che to ka social media cha video ni cha ka share gwan mo ngai ke je ne re konte ka juba ring ram ke wore lenyi rodu we gwan mo dong cha de chup tin daw no lo che te ka panic ke na ti ka dwalan gwan mo ne ko enemy to re mutuogare reak ne yin medala to especially gwadan we toktin tiega ka jen gwadadan en men loka Dr. ma chatin la freedom all tieka long da very near okay so no mo meditin mi che tuogo ne ko china chicken chicken mandana le ro chicken guje no chele che cha Dr. ma char cha ja attack ke cha guje no Dr. ma cha che tene de gore no de kenenek chala de wone ne Dr. Riek Machar ajara Ramadan and cha attack no ka jodan chalat wa chi some members ka political party de dung Dr. Machar chi ga right shit kamen tine to kon la roi ka social media kan special guard jana kon tin chunkel ka Dr. Machar chi ga right kan ko jeno ne me systematic way mu kwatar gane Dr. Riek Machar ka je ngum de ko de ro to ko je kan ten kon dong le na la nek no kanetin konti la jangbo ke de ni ken
du no chi in mun yakane shela do nene ajene en shooting e to ki ko rana ji to kan me ko na cha duet kan tele men nang doctor ma chatin kan tele ma char men tele men nang doctor ma chatin kama ja kon de jono kan ti chi gang ne ken ki chi kor chi to ngwazmo so kan just a simple disagreement kan de kon la de ni ko rodin cause kan de ni godan chi ke to tun chala do chane dan wan cha kanak karam kel me te ka bon mi la civilian ne dan wan to ke de ni dan wan ke report an cha no no one dang one ke din dam kel de la civilian gwa dan men chire ke tuktin okay and when mo mi chire ke tuogo cha ju gunyo dong cha da khma cha mu kire du no shela de jojo no ne en ko dan chi tuok kam de ni krodien na du no gwa dan tuogo tin tie ke court la tuok du no shela do ne en kur lo tuok she Dr. Yang Machar jien kana jikware achina tige jien jen lo ko lo to gone no che jula do Dr. Machar che chub dore atel rek mi sheje ko kana chi look ya to gwa dan lung natin jen lo ko lo to gone take another clarification which a very important clarification ko la de jeno te mi chalat gwasme gwa dan to korten no ajana gwa dana to kortin chirami atok duar ut ka mechal me Dr. John Garang de Mabir gwa dana en chatotin ke Dr. John Garang Muslim gwa ti ka custom rona bad jen gwa dana en men dry ka metin munyono genetic 400 meter away from Freedom Mall of course ngai kona Freedom Mall te gwa tiaga and then te jen gwa dana to kortin te jokomi alo 400 meter tiak by the way changa do ran benang nu kujme so no mo chipani ke to kanga ke jeno wale chang lok win mean that chang no dong te ko kormi to chine to wan chi yu dier no so mi chikana me chikala do ne te ko kormi to ko te ne shela no kor to kam free to Freedom Mall but chela do no shejen gwa dan to korten ni jan gwada mo gwada danen cha John Garang cha totin 400 meter away kajan gwada danen man lo lukten ya kane chana joga no jeno pala run pin telekor mi tok but disagreement kade ni karodian ka report ana chala of course atel mi chala longo no what happened ngumi nyenken keje what was the reason madega match de kan gadwa kan keno which tu ina te chunka ne dia te tension la go jeno dong bu korba tok ngum dwe ken mege je kia na karodian keja chenyo right kui misleading information and otene do kwa information ni to kwa na confuse kwa alat ka social media jen en yakani jogo na do no chago ala be mila to la be jala de jen do badan chelat keje yana jogo no ne en case dung Dr. Machar mo kwa andala long alotene do wan tigetin ka do badan logi keje ten best ten la rekten ka jodan chelat so men chalat gwasame jani de report de de report de la tup ka duomi gwa but take a warning me cha tup gwasame ka janta me wude shal ka me lure share message je betup ka social media and then joga na no yenne de to de shal ke civil activism shwara la wi ka report mi sha dundun metel manangeten shwara report chaja lade ko chen mun yakane che benial la da duo badana china chi ka panic je then chi lure kong chelo benial no la da jeno ngum nang jitin jin civil activist why ka ngai jeno china chi wina te de kanyal chenyo la da no ne me jeno tel nang jitin another thing murai kon ko ju na da no tel nang kare ka mo first of all ne kon de report de la police ni chi gare ge tiang chi tok tiang shooting e tok tiang ka wa take ka duara about Dr. Machar. So it means that Kennedy they are planning something big. Okay? Again, mukuna ideal to mukuna le rajanwo. Maybe these people they are planning ko they can Dr. Machar they can make it. Again, ta dan take it. Kan ko ndiala no ji African Union kare wiki juba gwada dan lat ko de Dr. Machar de jelo ka de ko in kwa de jalat. So ka jang ti look and know the Dr. Machar de jalun dio je even use some of the words yang albo no chicken go de Dr. Machar de jalun ko e kereng Machar
e kan area ka ke ko si ka ring ma char mi cha je lu nyu de jen o ken de ke tel chances ko de ka ko de kan jek ki de kan we dan la kan kwal kana kwal ga je chicken de je ko when da ma char come out everything ti dial bu ga lu pinya nyok again okay ko le na ke rule no ka gor ke ne policy ka gor ne constitution but right now ka de content cha looting cha ko le ngi kan ku logo no de da ma cha de je lu lat ke ring ma cha je ra me da ne lat me le riek why kan de content ku le tem gwa da mo te re kuma kan de content kwa wi kwa le jar imagine dia chia dong bor ba chia je len ka jong le ste lat kan ro de ka strike de ka burnout you know ka ku ko e kan yo kan ka tina te ne ke ruon ki run ne ke 2023 kan salaries kan ka kep kalat ken o ikir mi yadi ro ide gwaye ro je de kulo gwaye kule ne content la official kan e kon kule riang shi ordinary citizen tin content kule la ticket teacher nurses ke doctor we ne ka polin content tel power ba ke ram mo millet many kan government worker tel mi jikan changa ken you know cha wudum cha you threaten wudu chal me wudu shal game Dr. Guy Cook and mu kan chine mu ke 1 week mu kan sha salary sha kamne and then chine bu ko office ni government office ba ga pel ka china bodul gor ga bo you know even ji dual wal big strike lo chicken bu dual wal ko chi yo chi gete chikitel of course cha report ala do ne ala you tikitin indeed yo katin but melare a payroll system wa payroll te ga ne cha shoot ken cha ga double cha shoot ken cha ga double you know don't brand ke sure dioko ko ala ke ke ni tela official letone jen do brand lar ke jeno chi yo chi ketel ko la yo la kan yada ngai kon diale yo mo kam kara la kam gara according to numbers employees in content gwada mo ken ko la lot you know cha kam ni yo lo raba so yo la kam kan karar bu tara ke yo gagrar we mean that me jira melet don ba jipel ko cha jingech ba ra dien ba kam ra dien milaran dien anyok within kan kwarbo tiken ke names you know te kwale chole ghost name ke name ke shure chalat to kwa yule la kam karar kaka so a very terrible along and situation na ana talk re which in mi ka South Sudan kwana ben ka jena me mulat kono mene South Sudan People Defense Force la SSPDF she can respond ka jen re ga dan chitu ki ta dan en chinarin barka je ke chinadir ke je incident chitu gwadan tika custom runabout ke Juba and Ramdala spokesperson National Army Major General Lure Kong take a job chalat guaseme take official statement mission release ke cha kamrar and more the right ke kui kamanan sure a lot okay jana joga no re wika South Sudan no yen kware me kam ke yen pala rodun pin ka jodan chalat ke je jana tama kan jikuma ka tin let kan investigation and ko ba ngaje no ngum sure a lot kan bukan ta nan ko je to ko je bukan la na chirkaro chala de SSPDF gwasame kan gur kan bukan kon understand no ngum chodo lat ana ane to wan kwa ga criticize along by the way ko zan do to on mandan ka runwa ku kan le baraje tamaka tiang a chi duor a chi wire she wewe a chi panic to already ku kan le baraje ka tiang no e ba yi na pala rudun pin ba ilan mandan le roda kan ka ranya mandan ka runwa gwa dana to rekten ka kan cha situation ni cha content but still no kwaje dawdal mission me ngula kana be ke jogo be kula respond chi reaction wewe you know gwa dana chi kerek chi kana ngaje no share chirme chalari madan Major General Lure Kong share warning chi jetu chi kam civil society group okay lo we mean that chimen channel learning warning come ne je en mun yakani you know jenne Edmund Yakane should stop speaking on behalf of the National Army. Jomo Chejalat. And Edmund Yakane, they right carrying much to a key SSPDF. You know, a genta dan a chelat keje. Okay? A jenne near content the investigation they call at SSPDF. She is civil society. She is civil activist. But Chairman Kolarianen can she get delay in Madan Kurunwang. There could a Kennedy. Ka gorjene ba public ba galan mandan le rode ka kan tobit ke tel malat ken ke kan jogana no ichu aroj namo jatin namo mi jegalon so ko kuje mo kan be kan investigation be kan carried out and be kan mandan le rode wal be kan lat but of course ngai kon kai ko chi kan toki kan malalar you know la kana mislead be kana nang then be kan kaj en la kaj gen ko no yo in the end wal gwada dana let door chi kan bo right
ka ngai ke jen woman dan le road after that chi dwar chakula we chi do we bi ko le berar right ke let kan mandan le road chikala do ne ke two officer katin konen charodian bar okay che kere nyoko ponya ndo kor to kor ke mi cha dak na char cha nang chingde che chup dore der podan jikana lat okay so tinyo nene ngum jak ko bi ke disagree kan de content la officer ngum la a big deal kake mo ko koru kana to gone kaken ke ne de modete ke duty ngai kala dan let ken and yet bu kan koru kana ter gwan motene di altik tin ka public abi yena bu kan lawo test ne so right now tinyo nene ken dinin kone charik chaila de wala ken baga yen ke reason adien muto kana mo ken dini tele ke discipline ken ne asas pdf chaka mo ke ngode kana ling ngai ken wite ke tension pan ke je chana jelinga no chi SPLI o shiga warning kana to kana bi ke shortcut use bu chubra yu ke juba we mean that juba chet china panic so take a report me cha ko lan wadi al konte ke juba ba nyo mo ko je pass ke nyo ko gen okay ka chalan mandana ne tungwan tila gan wari kenyirin wari tim bombom ti roi ke kwiko den wade ke tek take a warning me cha to ba gan wari al kana de konte ke juba ji juba jo ken wona ne miti ke sugda dara gwan o bi sugdu bi jaga ke changdar and then nyong mi jali chede gwano jin dere jal ka wer bidel jal ka changdar ke bi malu cheng ka changdar ko ku yen mbro da ladone kan jang de ti de kan wato kan dor ba ye gor dor kun ke ba ye nak ko rayna ci kon yar men dan ci lat chane ngaj duel GSPL ayo dial cha ka kep chet ke duel wuro shal wi yual ko RSPL ayo pay kwan ka ko bodio ci kon dial ngaj cha gad ke cha ko tograr cha ko ken cha ga yak so question o angam top order of course ngai kono order de jetup chit kamen te jen queen makwaj jermente point doctor the guy cook kane ti kane kon de order de jetup so chala do nene kan ana teach ki ana dung SPLIO wa cha ka sis ke cha ka kep ko juba ene me jene cha ko lat ke 2013 ko mi kirmi yadi gwaze dane January me cha ngai January a joirar chu teken chu lo kan ga ke men mon ken right now jen le ro de men tema no GSPLIO dorken kan ga ke to ka karara kume iko ken ishiken mat ke kirmi yadi so me gwi yan mission na me ne re kon la dorken mala nang ne siang ne re kon la nuore chirme da ngai kon of course me dan wude shalga me na tane yer ne share report jene ja kwa lo kan dong torbele ke ki dorke ja ka lo kan ke jende so ne me intimidation ko ba la kana guru bi ken ham jira momo eko shita ganiske ka do me let ken tijak you know the reality bigger talk ala situation is permanent ajana gwa the tour mo me beke jemo after that then the situation become binala lo maranyo so chi jala big deal ba lo goro room riang no en kum meteloj kum mi dier ka gat ko ne kon te duele mo ka gat tiene gamen anyok another sad news o cha ne kon de cheng cha tanen cha ga yen ngwanen were kon de cheng dor wi war so a very sad lo so regime shi kana me shi regime take kane ko la re gwasme cha kin mi di chaja de ko bel ko jen jang so ne re kon de bel lon kan were kon en kwale la kam ka order ka be karan dien be kana o chenga jek chikan doran chikan de ore de kan were jela kon kula la de were ti la plan dien chikan chertele ke future in a michek la cheran ko ngum be cham wala ki ngum be jek lan cha gunya no mi chai mu position cha la jen permanent no ngwani la ti ga banga jen kwad but tomorrow the thing look will come down again question on ne chore alaka ka karma kamu to burun ko en population di me dung wore chebe chuch manadong right now kan gan waru kan kamangai kan ngwa wakan kamipit kan wakan kamangi karodian ka do bran de kan en riang mu chitok de kan wojede ko na merun bate ko ba jinga jeno jinga ni mala lar ka me ko yaran do arabe telerun gwa sabin ko ba ngaje ne de ti gul kan goru ngwan to were jejden chikan goru te to ko ne dial ko ga benefit goru ran mu we ka je kan family de wal bi entire community bi na ka do mu shaje
bran mo ke yo be mi jeg be jola na mo chi chang mo gwa chang mo jeg long chi chang mo rode so na me da lajen so report me ajana ande nywa konkel ana bana more information bana kala wajek ka another report kajen gwa be chongo gwas me mi jira mi jidit gor bi sharal bi support ka YouTube da kam gor je bonne der we ka Facebook profile der more information ba der ga wiya jigitin ka ko goro bi page da bi je follow ba ka bi jen YouTube je goran bi ataka mal bana je kale kan another report